Kabudak zaman ayeuna umur can majat dewasa, dangdanan direka-reka, biwirna dilipen setip, halisna diukir lancip, panon lamokot ku sedow, kawasi buah baligo, jentrak jentrik jetak jetek, kawas awewe geus gede, padahal masih SMP, bulu centong rada matre, jentrak jentrik jetak jetek, kawas awewe geus gede, padahal masih SMP, bulu centong rada matre. Si bulu centong, 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 waduh si bulu centong, awewe si bulu centong, ngalayap besi gakalong, polontong songong badegong, persis siga ucing garong. Bandungan pamolahna kabudak zaman ayeuna umur can majat dewasa, dangdanan direka-reka, biwirna dilipen setip, halisna diukir lancip, panon lamokot ku sedow, kawasi buah baligo, jentrak jentrik jetak jetek, kawas awewe geus gede, padahal masih SMP, bulu centong rada matre, jentrak jentrik jetak jetek, kawas awewe geus gede, padahal masih SMP, bulu centong rada matre.